ni nga ri vona a ni lavi ku vulavula hi rona ni vona ku swa ha ri relevant ku ni nga vulavula hi rona loko swi ka timhaka ta funeral. Khalanga a hi swi tiveni vanhu vo tala ku ri funeral ya durha, mara ti-funeral namuntlha hi mhaka ku ri va ti antswise ngopfu vanhu va ti-funeral parlour. That's why va endle swilo leswiya swa ti-plan, ku va na plan A, plan B, plan C, plan D, ti-plan to hambanahambana. I fika i teka plan ka funeral cover leyi va ku byelaka ku loko u hakela 300 ka plan leyi hi ku nyika service ya 100,000 Khalanga. Leyi no ka ni nga teki na cash loko ni humelela hi nkosi va ngo to fika va ni byela ku loko va ku 100,000 va vula ku ri ni nga teka bokisi ra mali muni, ni nga teka timovha letiya ti katsiwile, ti-video, ti-fridge, van'wani na sweswo swo chaya hinkwaswo swo wela i na matende na switulu, it's a package. Se loko i vona i ri kule ni ri xikhayima mbuti ni nga dlamba ni nge ti tani ni vona swi kha swi humelela ka Peluka, ni nga fika ni byela vanhu ku nkosi wa Peluka va nga va luze mali yo tala ngopfu, kasi no a ri ka plan leyi a yi ri na ti-benefit to tala. Xa vumbirhi Khalanga se kwala ka ti-benefit teleto loko no tshikani ku a ni ya ha swi lavi van'wani va suka va siye na mhaka leya mina loko ni lova a ni lavi leswi na leswi na leswiya va nga nyika 100,000 yaleyo. No va nge ku nyiki i package a wu kumi cash i nyikiwa service, i service a hi mali. Xa vumbirhi Khalanga nkosi wa hlengeriwa. Vanhu vo tala va hleketa nga nkosi wa munhu wun'we, ku na swilo leswi vitaniwaka mavhilo. Wa tiva ni nga va ni ri na vana va 6 va 7 van'wana va ni tsarisile, wun'wana ni tsarise ka Brahman swi vula ku loko ni lova va n'wi nyika mali ya homu 20,000. Wun'wana i kuma ku vanhu lava hinkwavo va nga ka funeral ya mina ku nga va vanhu va khome ku 500,000 hi mhaka ku a hi swakudya ntsena. Se va tisa laha mutini a yi saying loko n'wana se a fika laha a ku no a ni tsarise malume wa mina ka timhaka ta homu ni ya xava homu hi n'wi arisa hi ku tisa mali hi la ku sala hi dya hi na homu hi na yona la xivaleni a swi nge vitani. Xa vunharhu Khalanga ni twe ni kha mi vulavula hi timhaka ta ma-tombstone ma endliwaka kumbe tindlu leti vekeriwaka a Mandlaveni. Vanhu va ku tekiwa space xo tala na swin'wana na swin'wana i le ka example ya kahle ku na la Polokwane a Silicon kana swi vona ku endliwa nhloko ntsena, mara maybe the reason va endlela leswi swa ku space xa kala vo fanele hi Polokwane munhu va ta lahla wa vumbirhi kwalaha sweswi va a va Avalon va sungula ku swi endlisa swona, mara swilo leswiya a swi na va Afrika endzeni ka swona Khalanga. Mina I don't expect and ni believe ku ri hambi ko xota space sa njhani va nga fika va ni lahla laha ku nga lova mhana mina kumbe papa mina, because ku na swilo swimbirhi faneleke swi tekela nhlokweni. Ti-belief ta vanhu loko va kha va hanya Khalanga a ti fani. Ku na un'wana a nga mukreste kwalaho un'wana i chela fole. Are you saying loko ni lahliwa henhla ka papa mhela a nga mukreste mhe ni kha ni believe ka ku cheleriwa fole vana va mhe va fanele va ta chela fole va chela asirheni ra mina na papa mina na mithu. Se swilo leswiya swa ku endla ti-tombstone na ku aka tiyindlu Khalanga va protecta ma-tombstone ya vona. A ni ye ka graveyard hi le kaya because mhana mina sesi wa mhe va tlele kona ni ya kholela ni kuma ku gede liya laha hi lahlaka kona yi wila ni ti wisi hi va mani tihomu ti nghenile na tidonki i ti-tombstone tingani ti wisiwaku hi tihomu na tidonki. Vanhu lava a vola ku endla show off ku na leswiya swa ku vanhu loko va nga fikeleli swilo va ku i show off. Lowu a believaka ku i la ku endla xinkosana xa 10,000 a endli xona laha a nga na package ya 100,000 a nga vuri ku a nga va a ri show off because o va ka package yaleyo na va lava mali Khalanga ya ku veri va ta sala va dya mali okay loko ku ri ku love mina ke a ku na nidi ya ku vana va mhe va tirhi i mali la fanele ku va sala va hlenga mali ya ku a yi salela mani because intention ya ti-funeral loko vanhu va teke funeral cover a ku ri ku hi lahla Peluka hi n'wi lahleli Peluka in a dignified van'wani ku rila ka vona i ku lahla kahle because ka ha ri hava lexi va nga ta ku endlela xona wena Khalanga. So they believe ku ri va endla hinkwaswo ene notion liya ku loko munhu a fili swilo a nga swi voni i mani a nga tshama a fa swi tiva ku ri munhu a fili a nga swi voni leswi solaka swi humelela kumbe ka funeral ya yena it's an argument of another day. Na mithu swa ku veri a nga ha swi voni munhu na mithu ni mitwi danke Khalanga. So mingisero Munghana Lonene FM tlhelo rin'wana leri muyingiseri a khata na rona hi timhaka ta minkosi veri minkosi ya hlengeriwa hi nga zi hi vilela loko hi vona vanhu va kha va ndlisa sweswi va ndlisaka so muyingiseri wa Munghana Lonene FM a ni kha ni la tsundzukani ku ka Munghana Lonene loko mi la ku tisa vana va ta vona loko hi kha hi tirha laha mi va tisa ntsena hi Ravuntlhanu ma vuma ka ko swi na milawu yi va ku yi vekiwile kumbe va tisa hi Ravuntlhanu se
na sweswiwani la ni vulavulaka ni na xikolo xa le Thulamahashe Thulamahashe primary hi lava va nga kola a tindzweni ta vahaxi va tiko ta hi vona va ta vona na mukhanselara wa vo we le Bushbuckridge hayi ni kwala a khensa swinene na vana va tsakile va le Thulamahashe primary se n'wina vatswari kwala Thulamahashe kumbe mi yisa ku vana va n'wina a Thulamahashe primary va hlayisekile vana va kwala tindlwini ta vahaxi a Polokwane veri loko va suka la va ta na le stadium va pita mukava hi lavaya va yena le molweni ma va mhaka kona se swi nga leswi mi nga heli mtimbilu va hlayisekile vana va n'wina la a Thulamahashe la hi ndlela yoleyo languta nkarhi ya ku bila awara ya 12 nakona ko eAfrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kumeni mahungu ya misava ta emisikwini amukela Sisi Bongi n'wam'wanati Maluleke ya Bongi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Inkomo khalanga mingiseri Nhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we Commission ya Madlanga itule umbhoni bya vavanuna vanharhu lava nga tiendla vayimeri va mfumo wa Afrika-Dzonga eka tiko ra le handle vagidigidi wa machudeni va kumele mpfuno wa timali ta NSFAS swi nga fanelangi hlaye vanhu lava nga lova eka mahungu ya ku mbombomela ka xikepe eZimbabwe yi tlakukile mahungu hi xitalo hi awara ya n'we mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi tiso mingisero Munghana Lonene FM nakona ko Afrika wa vulavula 29 timinete ntsene ko bile awara liya ya 12 nakona ko eAfrika wa vulavula hi ndlela yele kuna ku tsaka kukulu ka vadyondzi lava va nga la vana va hina ani ngo vana vantsongo lava no kolota munhu va koloti munhu ava le ka ti-arias a va na xiphiqo xa nchumu ma hi va mhaka ko se va tsakile vana ku ta fika va ta vona tindlu ta vahaxi na leswi hi va ku hi kha hi tirhisa xiswona eka nhlekani lowu kambe ke a hi ngheneni ka timhaka ta tiko hi leti mingisero Munghana Lonene FM tolo a ku ri na ku langutela kukulu kusuka ka vaaki hi ku hambanahambana va langutela ku lava ta vona vumbhoni lebyi a byi nyikiwa hi Vusimusi Cat Matlala vumbhoni byelebyo a ni tivi ku byi nyikiwile kumbe a byi nyikiwangi ngopfungopfu loko hi langute leswi swi nga endleka kona tolo a hi amukeleni mutivi hi tlhelo ra timhaka ta ku lwisana na vugevenga Professor Dumisani Mabunda va hi nyika xifaniso xa ku kahle tatana Cat Matlala va nyikile vumbhoni kumbe a va nyikangi vumbhoni kahle a ku endleka yini hi ndlela yaleyo se mhaka leyi nga ta va kha hi bula na vona ha yona hi ndlela yaleyo Prof Nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM Nhlekani Khalanga hi xewetana vayingiseri ni ku khensa nkarhi wa ku va hi vulavula na n'wina esikwini ra namuntlha khensile swinene Prof a hi sunguleni kwala ka ku a ku ri na ku langutela kukulu ka leswaku ka vumbhoni lebyi byi lava ku nyikiwa tolo kumbe lebyi nga nyikiwa kumbe byi nga nyikiwangiku hi Vusimusi Cat Matlala tolo kumbexani hi nga se languta ka leswi nga humelela kona tolo a hi tlheleleni nyana ka ntsongo Prof ka ku languta ku ri ku langutela loku a ku ri ko hi ku vona ka n'wina mi vona ungeti a ku tisiwa hi yini inkomo Khalanga hakunene a ni ri koho kwala ndhawini yaleyo a swi humelela ko tolo hi te loko ha tshamile na xitichi xin'wana xa thelevhixini hi la ku endla ti-interviews ku sungula ku rila ti-alamu se hi tsutsuma na majazi ya ka ya haha hi ku kumbexani ku na bomo hi ku tena ti-firefighters kasi a ne loko nghena lava nga na timali ku fanele ku tiveka ku ri se va fikile se hi te loko a ha ri handle va ku hayi se i nghenile a ko va false alarm a ku ri na maveriveri ya ku nga ku building yi la ku tshwa ku na ndzilo swo taniya kambe hayi a swi vangi tano hi vuye hi tshama hi yingisela kambe mbhoni yaleyi vulavulaka hi yona Khalanga yi na ti-rights ku fana na timbhoni tin'wana ku ri ku na swin'wana va nga swi vulavuleki hikuva ku na ti-case to tala ngopfu leti va nga langutani na tona leswi swi nga va vekaka eka nghozi loko vo vula swo karhi kambe ku connecta eka leswi namuntlha advocate Charles Carson a nga ku swi humeleriseni se ha swi kota ku tlhelela endzhaku ka siku ra tolo ku vona ku ri hi mpela a chava ku vula swo karhi ku hi swi bihile ku na purasi rin'wanyana kwala Pitori laha swilo swi endlaka kona
na phorisa leri va ngo i Sergeant Nkosi no sungula ku vona Super Cop yo fana na yena hi ku a ku endliwa vukungundzwana byin'wana byo chavisa ngopfu loko mi ri ku landzeleleni ka leswi nga ku humeleli na siku la namuntlha hi swi connecta na sweswi tolo matlala a ala ku ri a nge hlamuli swivutiso ku na swin'wana swi nga tumbetiwa kambe i ta tlhela a vuyela aka khomixini eka vhiki leri taka. Timhaka leti ta ku ni nge hlamuli leswi hi ku swi nga ni vangela khombo kumbe swi nga ni nghenisa nghozini kumbe swi nga endla ku ni ya chuchisiwa i endlele ra kahle prof kumbe ro tlhe ri hatisa ri ku komba ku wena kahle la i nga chava i chuwaku kona ngopfu i tlhelo leri? A ni voni ku ri mafambiselo ya kahle ya xinawu hikuva xikongomelo xa khomixini kumbe xikongomelo xa ku ya court i ku va ya ti basisa vito ra wena. A ni voni ku ri swi fanerile ku ri loko i vulavula swo karhi swa te swi vuyiseriwa ndzhaku loko i ya ka langutana na tin'wana ti-case hi swona swi nga ta endla ku ri commission leyiwani yi nga koti ku kuma vuxokoxoko lebyi byi nga ta endla leswaku ri swi bumabumela ku heteleleni swi va leswi nga katsakanya ti-terms of reference hi ku timbhoni to karhi a ya wo sungula matlala ku va a ku i na timfanelo ta yendla ku a nga vulavuli swin'wanyana. Matsundzuka loko luya Brian Nkosi na yena a tirhisa mfanelo yo fana na yeleyo kambe swi frustrate commission hikuva ku boheka ku va ku postponiwa ku ha swi tiva leswaku nkarhi lowu commission yi nga salela hi wona a wa ha lehangi ngopfu lero swi nga endlekala leswaku ri loko va ya gimeta mintirho ya vona va nga kotanga ku va vitane tin'wana timbhoni leti ta endla leswaku ri vaakatiko va swi kota ku swi vona ku ri yi tirhile ntirho lowu yi vekeriwe yona commission leyiwa. Se loko mi ka mi languta vumbhoni lebyi byi nyikiwaka namuntlha ku ya hi laha mi nga tshama kona prof ivi mi languta na leswi a swi kha swi vuriwa ku hayi leswiwani ni ta swi tisa ka affidavit ya mina ka supplementary affidavit hayi leswiwani ni nge vuli hi ku swi nga hetelela swi endla ku ni ya tikuma se ni ti nghenise nghozini swa ha pfuna? A swi nge pfuni nchumu hi ku khalanga mi ta vona muyimeri wa matlala tolo a ringeta na ku nghenelela loko matlala a ringeta ku vulavula swo karhi a ku no a nga na vutivi bya xinawu ku va a kota ku vulavula swo karhi kambe ti-evidence leaders na Justice Madlanga va kota ku n'wi tshinya va ku no already i le ku tihlamuleleni ka swivutiso leswi hi n'wi vutisaka swona wena yimela tlhelo nyana so na leswi va nga postpone va ku va nyiketiwe vhiki ku va va lulamisa ti-technical issues hambileswi Justice Madlanga nga vula leswaku a ku nge vi na excuse ya ku va a mi nga tirhanga mintirho leyi mi nga nyikiwa yona hinkwavo va nyikiwe homework ku ri famba mi ya lunghisa swo karhi mi clarify swo karhi ku ri loko hi hlangana ka vhiki leri taka ku nga vi na swirhalanganya ku va na ku humelela eka siku rero kumbe masiku mambirhi ya lama ya nga ta va ya vekiwile kambe ni pfumela leswaku ri loko se ku ya fika vhiki leri taka leswi swi nga ku humeleli na siku ra namuntlha hi Charles Carson swi chavisa ngopfu khalanga ku ri ku na swilo swo tala ngopfu leswi a swi humelela ka purasi leri ri nga kwala Pitori na mina ni tshamaka kwala Pitori kambe a ni ri tivi purasi ra ko va ri kun'wana ku hava Hammanskraal kambe swilo leswi a swi endliwa laha ka purasi leri a swi chavisa ngopfu khalanga hi ku a va endla na ku ordera ti-gadgets leti ti nga endlaka leswaku ri mi ri ku vulavuleni na nghamu ya n'wina kasi un'wana le ku mi yingiseleni khalanga leswi chavisaka ngopfu kwala ka ku yingisela hi ku swi tikomba ongeti van'wana va vanhu lava va hehliwaka laha leswi swi katsaka na lava ma nga va tshaha Super Cop a va swi kota ku va nga ya na le matikweni le handle va ku va rhumiwe hi tiko leriwani ku ya xava switirhisi kumbe switirhisiwa leswi swi nga ta endla ku va kota ku yingisela sweswi loko hi kha hi vulavula hi ndlela le swi veka timhaka ta vuhlayiseki na ku lwisana na vugevenga ka xiyimo xa njhani xifaniso lexi prof? xiyimo xa vuhlayiseki eSouth Africa a swi kanakanisi khalanga hi le nghozini yikulukumba ngopfu loko hi yetlele ku na swilo swo tala ngopfu leswi swi endliwaka leswi nga humeleki rivaleni ku fana leswi nga ku swi twini sweswi swi chavisa ngopfu khalanga kambe hi pfumela leswaku ri leswi ka swi humelaka rivaleni swi ta endla leswaku ri varhangeri va kota ku pfula mahlo hi ku swi nga endleka ku na international organized crimes criminals leti operataka kwala South Africa especially kwalomu mapurasini a ka ha swi vona khalanga ku ri ku kumiwa ti-drug labs emapurasini lomu
maphorisa ya nga koti ku nghenelela ngopfu so loko hi va na xiyimo swo fana na leswi vanhu va tirhisa vito ra South Africa ku endla ti-business to karhi swa va tikela vanhu va le handle ku tiva ku ri a hi phorisa ra mampela kambe ku va ku ri na switempe ku landzeleriwe milawu yaleyi va nga yi veka va heta va endle tidili na swigevenga vona va ri ka impression ya ku ri va tirha na maphorisa ya le South Africa kumbe mfumo wa South Africa ene hi ta swi twa khalanga ku ri leswi a swi odiwa swi nga endleka kumbexani swi tirhisiwile kumbe swi ri ku tirhisiweni le ka maakelani wa hina ku nga eSwatini hikuva nkulukumba loyiwani a tirhisana na swigevenga leswiwani a endla swilo leswiwani ingaku a karhi a tirhela na tiko ra le Swatini so swi chavisa ngopfu khalanga kwala ka ku ringetiwe ku hayi kasi hi ta yarini leswatini swi nga ta ze swi endla ku deli ya hina yi nga fambi kahle kambe xivutiso lexi hi tlhelelaka xona prof i ku kwala ka switembe leswi swi tirhisiwaku swi komba ku impela swilo leswiwani swa ximfumo kasi n'wina tani hi maphorisa mi nikiwa switembe hi ndlela yihi i mani a tshamaka na xitembe hiku a ni ngo kavula xitembe hi va hi ka ku hi languta ku un'wani tata a lava ku ndla xitatimende xi ta lava xitembe lexiya kumbe swin'wana swa ku tani milawu yi ri yini hi matirhisele na vun'winyi bya xitembe xa maphorisa prof i nandzu wukulukumba ngopfu khalanga kambe ha swi tiva leswaku ri organized criminals va swi kota ku duplicate swilo hatla hi minkarhi yo tala ku ri ku na timovha to karhi ti nga kumiwa ti fana na ta maphorisa ti cloniwile maphorisa laya nga na vugevenga xikarhi ka vona va swi kota ku endla switembe sweswo kumbe va yiva switembe sweswo wo twa ku xi lahlekile xitembe a charge office kasi a xi lahlekanga xi tekiwe hi phorisa ro karhi tirhisananga na swigevenga va kota ku endla mapasi va kota ku endla ti-documents leti nga official ku ri loko i ya yi presenta ka ndhawu yo karhi swi nga kanakanisi ku ri xilo lexi a xa ntiyiso xin'wana xikombiso lexi ni nga xi nyikaka khalanga loko mo vona ntshikelelo lowu maphorisa tirhaka hansi ka wona loko mi ya a police station mi lava ku certify swilo maphorisa mo tala a ma dyondzisiwanga ku ri va langutisa document yaleyo ku ri i authentic kumbe a ya mampela na hikuva va ri na pressure vo gandla xigandlo va sayina va gandla va sayina so swi tele ngopfu leswi swi nga ri ku swa ntiyiso kambe loko swi presentiwa ka munhu wo fana na mina na n'wina a nga trainiwanga a nga ta teka ingaku ri i xilo xa mampela kumbe ti-ID ta maphorisa vanhu vo tala va yima tindleleni hikuva va yimisiwile munhu a producer identity yo fana na maphorisa yi kha yi languta yi fana na ya maphorisa kambe yi nga ri yona i heta yi tekeriwe swa wena yi tekeriwe timovha na ku dlayiwa swi va kona hi minkarhi yeleyo so swi tele ngopfu khalanga leswi commission leyiwani yi nga ta endla leswaku ri vaakatiko va kota ku pfula mahlo loko va landzelerisiwa hi maphorisa ku ri na vusiku a nga yimi a nhoveni a ku ni to famba switsongo nyana hambi na swona swi nga na risk ku ri i tshunela laha ku nga na vanhu ku ri loko ya yima i tikuma i yime ka ndhawu leyi nga hlayiseka kambe swa tika nyana khalanga swiyimo leswi hi nga langutana na swona enkarhini wa sweswi loko tolo ni nga ni tala ntirhweni ni ye ni ya kuma vanhu va kha va ringeta ku la ku tsema derata leyi ya tlhelo ka leti tidrata leti tivaka ti vekiwile la tlhelo ka magondola hi swivangelo swi swa swi tiva hi vona ivi swi ni tisela miehleketo leswi mi nge le ku swi vuleni sweswiwani ku ni sungula ku swi hlanganisa ku malembe a ni wa khale ngopfu kambe malembe ndzhaku a swi tikomba ku nawu wa hloniphiwa swi swa mfumo leswi swi nga swa hina a hi nga ta swi onha tidrata leti khale ti ri koho la Afrika-Dzonga ti kha ti sivela tihomu ku ti nga ngheni magondweni na swin'wana swikombiso leswi hi nga swi nyikaka prof xivutiso ku ta va ku hi ku vona ka n'wina hikuva ntokoto wa n'wina wa ku va mi kote ku landzelela matirhelo ya maphorisa kusuka malembe ndzhaku ku fika namuntlha laha hi nga kona sweswi mi vona u nga ti swi onhake kwihi ya i ti-rights leti ti nga kona khalanga ti endla leswaku ri vanhu va ti endlela hi ku rhandza ku na state of lawlessness in the country ni na ku pfa ni vhakela matiko ya le handle khalanga ni tshame ni ya kun'wana ko hala vo Canada hala ka lembe leri nga hundza loko i fika i yima xitarateni roboto hambi yi lo pfala ku nga ri na timovha vanhu vo yima a va tsemakanya
a wu nge voni xitompi xa fole ehansi exitarateni ni langutisisa ni swi observa ni ku kambe leswi swa kala tikweni ra ka hina hi leswi swi humelaka nkarhini wa sweswi ti-rights leti nga kona ti endla leswaku vanhu va ti endlela hi ku rhandza ku tshoveleriwa nawu loko ni vuyela kwala kusuhani khalanga kwala Botswana ni ya eGaborone ni vona maphorisa ya famba ya gqoke uniform ya nga khomanga swibamu ni hlamala ku ri ku humelela yini va ku no la Botswana la nawu wa hloniphiwa lava khomaka swibamu hi lava tirhisanaka na va detectives swo taniya kambe lava uniform wa swi kota ku famba va endla nawu va nga khomanga na swibamu kambe nawu wa landzeleriwa khalanga kambe i ncini lexi ku nga va swi vula yini prof swi nga swi vula ku timfanelo hi toho ti ndlaku ku nawu wu nga landzeleriwi i mfanelo yihi leyi nge nawu mi nga wu landzeleri hi ku a ni twa yi nga ri timfanelo to ndlela ku hi va hi ntshunxekile tanihi vaaki ku na ti-crisis to tala ngopfu a ni tiku hi Xitsonga ni nga swi vula yini ku na ti-democracy ku na ti-kakistocracy ku na swin'wana swo a ni la ku hlanganisa vayingiseri nhloko kambe hina laha South Africa hi tirhisa democracy i nkarhi wa ku va ku tshamiwa ku langutisisiwa ku analysiwa ku ri democracy leyiwani hi rhandzaka ngopfu hi tlhelaka hi bosta hi constitution ya hina ya hi tirhela xana kwalani ku nga kota ku nkarhi wun'wanyana ku nga ha tirhisiwi democracy ku tirhisiwa ti-kakistocracy na swin'wana ti-crisis leti nga kona mi nga swi gugula khalanga mi ta swi kuma ku na ti-crisis to tala ngopfu so a South Africa hi tirhisa democracy ene ingaku a hi le ku hi tirheleni hikuva timfanelo ta kona ti nyika vanhu lava va tshovelelaka nawu matimba loko munhu o commita crime today mi ta twa mundzuku a ri na tiloyara tin'wana ta xiyimo xa le henhla ngopfu leti mina na n'wina hi nga koti ku ti fikelela ni vutisa ku ri swi te njhani na hikuva swi vula leswaku ri democracy leyiwani yi pfumelela vanhu ku va va nga tshovelela nawu hikuva mundzuku loko ya a court hi ta tikuma yena ti-representative va tlhela va hatla va ku hi lava bail sweswi hi xihatla mi nga hi hlwerisi hi humesani munhu wa hina nga na nandzu so hi leswi hi faneleke hi tlhelela endzhaku hi langutisisa ku ri swilo leswi hi swi rhandzaka ngopfu swa hi tirhela ke kumbe swa hi onhela na kambe swi ta tika hi ku cinca constitution ya tiko ra hina khalanga swi lava nhlayo ya le henhla swinene kambe ha swi tiva swa ku na fragmentation among the parties a va pfumelelani hambiloko ti-manifesto ta vona ti vonakala ti fana kambe loko ku yiwa ku vhoteni vo tlhe va jikelana vo ka hina hi nge yimi na n'wina hi mhaka ti-ideological wishes and ambitions loko eka hi tlhelela ka ntshamo lowu wa Amerika wo tolo na ntshamo lowu wu nge le ku yeni mahlweni a hi sunguleni ka lowu wa Amerika wo tolo loko mi languta vumbhoni kumbe ku kala vumbhoni lebyi nga nyikiwa mi languta matikhomele ya mutivi wa nawu lava va yimelelaku tatana Cat Matlala swi mi nyika xifaniso xa njhani xa laha hi ya ku ko kumbe ku nga ri xa laha ku ta lava ku va na ku cinca ko karhi loko nga ta tisa ku tshemba aka vaakatiko leswaku ri va tshemba ka justice system of this country loko mo languta leswi nga vulavuriwa hi General Mkhwanazi i veke ti-department to tala ngopfu ku va involved ene ku ka hi swi languta hina hi vahleri khalanga na hambi mi ri n'wina loko mi landzelerisa ti-commissions leti na ad hoc committee ku na leswi swi vitanaka ti-dots ti le ku connecteni leswi a nga swi vula swi ta tika ngopfu ku ri vanhu va swi kaneta ku ri a ku nga ri ntiyiso ku ri vanhu na lava hi nga va tshemba ku ri va fambisa nawu hi ndlela leyi nga fanela na vona va kumeka va karhi va tirhisana na swigevenga ku va tshola nawu so swi endla leswaku ri situation yi nga languteki vumundzuku bya vana va hina na vatukulu va hina loko ko ka nga ri na mirakile ya ku va ku yimisiwa vukungundzwani lebyi nga kona a ku nge vi na mindzuku bya nchumu bya vana va hina hi leswi swi hi charisaka kambe hi pfumela leswaku ri swi ta lulamisiwa ku tlhela ku va na ku tshamiseka etikweni ra hina ingaku picture leyi nga kona sweswi ingaku hina vanhu va ntima loko hi nyikiwe matimba a hi swi koti ku ma tirhisa hi ndlela leyi nga fanela hi khome hi ndlala ngopfu ku hi la ku tata swikhwama hambi ku ri hi tindlela leto ka ti nga tshamisekangi kalanga yi khomeni kwalano ni hundza laha
a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA, xiphiqo xa makheniki, nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka, kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki. Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo. Tipholisi ta hina ta fikeleleka. Hi yimele milandzu ya vaaki, vugevenga na vatirhi. Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. SMS munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Nte iso mingisero mgana lona FM nangonako ya Africa wabula ni kubuli na Professor Dumisani Mabunda wasuka College of Law a University ya Afrika-Dzonga ibulana bona la tani mtivi loko eka ilanguta ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga prof minike xifaniso xa leswi swi nga endleka tolo na leswi swi nga va ku swi ka swi vula swo ka tiko ra hina kambe ke yin'wana ya timhaka leti ti nga vulavuriwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kumbexana a hi va tlangeni futhi hi twa ku vete yini va te. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Now, loko mi ta mi yingisele Lieutenant General Mkhwanazi prof evi milangu ta leswi nga le ku nyikiweni tanihi vumbhoni namuntlha yi ko syndicate leyi ku ya hi leswi advocate va nge le ku swi andlaleni la. Ntiyiso xi vutisa kahle loko ho yingisela ntsena leswi loko ku ri ku leswi vulavurisaka hi advocate Charles Carson today i ntiyiso swi komba swi ri ntiyiso ku i kha humesana evidence na ti-communication swi le rivaleni ku ri ku yi kona syndicate a swa ha kanakanisi kambe ha swi tiva leswaku ri vusiwaneni ku ri hi nga wu humeseli amahlweni swilo a hi yimeni nyana na ku va chava ku ri ku nga va na risk yo tlula leyi sweswi hi tivaka nga ku yi kona se va ringeta ku doctora ti-report ku ri xiyimo lexi nga ta humeseriwa handle ka vaakatiko xi nga vi lexi xi nga adverse so loko ni tlhelela ka xivutiso xa n'wina Khalanga leswi nga vulavuriwa hi General Mkhwanazi swi tikomba kahle ku ri hakunene ku na ti-syndicate leti ti tirhisanaka ku ri ku va ni vugevenga etikweni ra hina kambe a hi swi tivi leswaku loko report yi humesiwa na ti-reports timbirhi ti nga humesiwa ti nyiketiwa president ku ti vula yini kumbe swi ta humeseriwa rivaleni kumbe swi ta doctoriwa leswaku ri tiko ri nga vi ka crisis. Ni nga nyika xikombiso Khalanga loko ku va na COVID America president wa America i vule leswaku ri ku na swilo swo tala leswi nga ntiyiso kambe nga byeli vanhu va ta aka tiko ku va ta phenika hi mhaka ya COVID na sweswiwani ni nga vula ni nga ti pfinyingile leswaku ri ku na swilo swo tala leswi humelelaka underground leswi varhangeri va nga tsakeleki leswaku ri vaakatiko va swi tiva hi ku nga va na crisis so loko mo vutisa varhangeri mi ku na crisis va ta mi hlamula ku what crisis ku ri ku hi va akatiko ha karhi ha swi vona ku na crisis swilo swi tshamisekanga in the local level loko mati ya nga ri kona loko mo vutisa politician mi ku mati a ya kona hina tin'hweti hi nga kumi mati i ta ku hayi hi le ku lunghiseni ku ri ku that situation yi koxa vutomi bya vanhu yi koxa swilo swo tala ngopfu ku tlula leswi loyi a respondaka a vula leswaku ri hayi crisis leyiwani a hi ya xiyimo xa le henhla hi le ku endleni ka swo karhi ku va hi lulamisa so mara hi pfumela leswaku ri loko ku ri na political will Khalanga
varhangeri va ntiyiso va ta kumiwa varhangeri va ntiyiso va humela loko ku ri na ti-crisis etikweni rin'wana na rin'wanyana va ta humela handle va yimisa mavoko van'wani va hlawuriwa hi hina vaakatiko hi lava murhangeri lowu no nyiketa xikombiso ka ti-elections leti taka swi le ka hina hi ri vaakatiko ku ri murhangeri loyi hi n'wi hlawulaka hi na ku tshemba leswaku i ta kuma swintshuxo aka swiphiqo leswi hi nga na swona at the local level so na crisis leyi nga kona sweswi khalanga aka justice system va kona varhangeri va kahle va kona maphorisa ya kahle lava va faneleke va humela rivaleni nkarhi lowo tika va nyikiwa ti-responsibilities va teka this organization called SAPS va yisa mahlweni mina ni nkateko ku loko ni tirha maphorisa na ni tirha ka elite unit ya criminal record center swilo leswi a hi swi endla a swi ri professional na ti-training ta hina a hi trainiwa hi vanhu va le France vo Los Angeles a ku ri top of the range kambe sweswi ni nge vuli ku ri criminal record center ya ha ri ka xiyimo lexi a ni tirha hansi ka yona swilo swi cince ngopfu lero swi nga endleka leswaku ri na ha ri profession leyi munhu a nga ti nyungubyisaka ku va a karhi a tirha hansi ka yona xiyimo xexo swi cincisa hi yini prof swi cincisa hi yini kasi hikokwalaho ka yini ku ri na leswi va nge i ministerial handbook leyi tirhaku yi nga cinci kambe leswi swi fambisaka tiko leri swin'wana swa swo swi pfa swi cinca ku na ku cinca khalanga ku va na milawu loko wo vulavula hi milawu leyinene etikweni ra hina khalanga hi na milawu ya kahle kambe loko swi ya ka implementation swi tika kwalano ku ri hi tlhela hi tikutisaka swi hlula yini ku buku hi na yona leyi vulavulaka na ti-instructions ta kahle kambe a hi tirhisi swona so swi ya hi political will ya leyi ni vulavulaka hi yona ku ri hi ta landzelela swileriso leswi nga kona ka milawu leyi hi fanele hi tirhisa tanihi maphorisa na kumbe hi tirhisa leswi loko no huma a police station ni ya tirha leswi swi lavaka hi mina ku na munhu a nga ku ni languteni khale a ku ri na department yin'wana ni tiku ya ha ri kona nga va ku i monitoring and evaluation ya ku tshama hi kha yi langutisisa swilo mi nga yimeli ku ri ku hela lembe loko mi ya ku phaphara ri herile lembe mi nyikete maphorisa R1 billion a mi swi tivi ku va yi tirhise njhani hi mhaka yini mi lo va nyiketa checkbook blank checkbook mi ku fambani mi ta vona ku mi yi tirhisa ku yini loko se mi ku phaphara mi kuma ku mali leyi yi tirhisiwini kambe yi tirha na swona leswi a yi vekeriwe swona kambe milawu yi ri kona so loko ko va na ti-monitoring constant monitoring and evaluation maphorisa loko ya huma ya handle ku tsariwa swilo swa ti-SAP 15 va cheka ku ri a mi tirhe njhani hi tshama hi kha hi vulavula nkarhi hinkwawo maphorisa loko va lava ku herisa corruption ku fanele ku tirhisiwa mali leyi ya ka corruption yi xava ti-body cameras ku ri maphorisa ya kota ku na vona ya sirheleleka loko va kha va tirha va abusiwa hi vaakatiko swi kha swi voniwa swi rekhodiwa so na corruption yi nga hela hi ndlela yaleyo ku ri ku na big brother a nga ku hi languteni kambe sweswi loko ni buka police station ni ya tirha la ni tirha kona ku na munhu a ni landzelerisaka loko ya chaya xikhwama swi va swi kukumukile hikuva ni kuma ndlela ya ku va ni ti endlela mali ya hala tlhela ku na munhu a nga ku languteni kwala ka ku a hetiseleni hi mhaka leyi ya ku xanisiwa ka maphorisa hi vaaki minkama yin'wana swi nga va swi susumeta yini swi nga va swi vula ku maphorisa va ha xiximiwi nakona loko ku ri ka ma ha xiximiwi swi onhake kwihi tolo a ni kha ni vona un'wana ni rhumele video yin'wani maphorisa va le ku ringeteni ku tirha ntirho wa vona adorobeni ra Tzaneen kambe ku na muaki loyi a nge le ku va tlhokotlheni ku hey sukani kwala hina hi la ku famba hina hi le ntirhweni wa swa yini sweswo swa ku ka hi nga xiximi tlhelo ririyani swa le makume na ro second prof swi nga va swi onhake kwihi swi onheke kwalaho ka ku ri vaakatiko va abusa ti-rights leti va nga na tona va karhi va swi tiva leswaku ri hambiloko wo ba phorisa hi mpama swa endleka ku nga endleki nchumu swin'wana na ku va ku nga ri na leswi hi swi vitana ku rotation loko mi identifya khalanga ku ri maphorisa ya le xitichini xo karhi ya tirhisana na swigevenga loko ko va na process leyi nga ta endla leswaku ri vhiki leri taka ku tisiwa maphorisa ya le ka muganga wun'wanyana swi nga endla leswaku ri kumbexana ku hlonipheka ka maphorisa ku tlhela ku vuyela xiyimo lexi nga fanela prof khensa ngopfu nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta a ni tivi loko mi ta ka Afrika wa vulavula mi va mi mbale suti ku fana na loko mi ri ka TV hayi ni tshama ni lulamile khalanga khenseli prof hlayisekani ku dya ku engeta inkomo khalanga hlayisekani inkomo Professor Dumisani Mabunda lava hi bula na bona va hi fikisa ka awara yan'we hlekani lowu mahungu ya misava hi lawo na bongi n'wan'wana ti Manuleke ya bongi
eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 aye Bootpet minjani ukuningo ngwena Bootpet hayi sikala vito la Bootpet bayitsundzuka lori liya ingaza bayikuma kwala kwehuma Messina ilotlo emafole ya diesel liya ya kurwala diesel bayipange itala phakathi ka yona lori liya ari ai kusala ingena la ai khai huma la akuri khet makha akuri ntirho wa yena akuri vanhu va yena swi helele Bootpet katika misaveni Bootpet na Buteric volana Bootpet loko na yingisele inkulukumba inhlanhla Mkhwanazi loko va hlamusela ku ri ne mhaka leyiwani ya vukungundwani kahle yi include maphorisa na van'watipolitiki se mina swa ni hlamarisa ku ri why ku pfumeleriwe van'watipolitiki na vona va endla committee leya ad hoc committee a ni vona ku a swi nga fanelanga kahle a ni tivi ko va mavonelo ya mina a swi nga fanelanga a ni na vona van'watipolitician na vona va khumbeka ka mhaka leyi so how can vanhu lava va khumbekaka na vona va tlhela va nyikiwa committee ku ri ne va lavisisa eka mhaka leyi ni vona yi nga ri kwalano hayi a swi endliwangi kahle Bootpet a ni tivi ko va vonelo ra mina rero Bootpet na Kesa Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM Makombandlela Varikweru, hilo iwata, irrandu intlangelo ra vutlhari, u cince swikweleti swakwa hinkwaswo leswi fikelelaka swilaveko swa xikweleti xin'we xa FNB eka FNB app. Ematshan'wini yo cincacinca tihakelo to tala, se i hakele yin'we ya n'hweti na n'hweti. Ntswalo wun'we lowu endleriwe munhu hi yexe, a ku na hakelo ya ku pfuna naswona, se u na ku fika ka R1,000 leyi nga sala hi n'hweti. Hi FNB Credit Switch, katsakanya swikweleti swa wena leswi fikelelaka swilaveko eka hakelo yin'we ya n'hweti na n'hweti eka FNB app. Hikokwalaho ka yini u hakela mali yo tala? Cincela xikweleti xa wena eka FNB namuntlha. FNB u pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo. Xikweleti xi kumeka ntsena loko u kota ku hakela. Ku na swipimelo. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi mina la angulakale ya xikontiri kusuka eka patu ra kusuka ka Kakhala ku ya fika ka Hlomela ku vula ku ni huma ka Gawula a xikontirini swi ta ni tekela nkarhi ngopfu i ku hanya leswi ni vula hi mhaka ku maendlelo ya vona kumbe xana matirhelo ya vona ya nonokile swinene ku ba nkarhi va nga tirhi loko lavisisa ku i mhaka yini ku va nga vanhu va nga ri ku tirheni swi kumeka ku vanhu a va le ku holeliweni vo tirha mahala swi teka nkarhi na kolela vatirhi a nga kona munhu loyi a nga ta tirha a nga holi magojigoji lava macelaku va tlhela va masiya kumbe xani va teka nkarhi va nga se malunghisa ma endla leswaku tihomu loko ku ni mpfula ti kuma ndhawu yo nwela kona mati a ku na xin'wanyana hikuva matirhelo ma vona ma lolohisa swinene emkhulu Hector Chabalala kusuka ka Gawula inkomo Munghana Lonene Bootpet na muhumelerisi kokwalani me kahle a ni kombela ku ndlulisa yin'wanyani Bootpet liya ya mi twe tolo mi khuluma hi mhaka yin'wana va khuluma hi vugungundzwana bya maphoyisa ku ri maphoyisa va nghenelelini vanhu loko va nghena va khuluma hi maphoyisa a ka ku maphoyisa hinkwawo se na mina yima na vo ku ri kahle hayi maphoyisa hinkwawo ni tsundzuka yi huma kerekeni yin'wanyana ya ku duma Pietersburg mise loyi a famba na yi wa taxi layiche overlay dumini wun'we se hi yimisa un'wana wa phoyisa ra mulungu ra wanhlongo basi u te loko a fika laya u fika a hlometela hi fastera ku wa vona musi vafana hi ra drink mo vafana a tla khuluma hi xilovedu a ku hi ra drink vafana se ni yima na vo ku ri kahle maphoyisa hinkwawo ma na voni phoyisa leri ra ri ku right ra ri na ntiso Bootpet Khalanga a no la ku basa ya lena meni khensini i ba pamphile la akhonuku khensini
vera va voni phorisa leri ri nga basa n'wemeri 0860002543 ba MKP xikan'we na UAT ve raiko hi lava ku aphila interim interdict se va nikiwe siku ra ravuntlhanu leri ya hora ya 11 nimixo ai mvativi va nawu veri interim interdict a yi aphiliwi kasi ku endla ka yini ukayelele eka Afrika wa vulavula na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona lexi nga tlangiwa hi president Tole i politiki yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkachozi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku langisiwa loophole liya ni nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka mgana lona FM makomandlela nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona Twix kusuka studio 13 ile polokwane nhlekani lowu wa Xikwembu hi ku haxela wona Twix kusuka haleno nhlekani lowu na pfumela ku ri la mga ko mimi kulunga mi hlayisekile mi yingisele mungana lona FM khensa n'wina mi nga yingisela amalelani ni kuma hungula n'wana ku ekhala ngophela ni ku yingisela ni ri malela nela ka TikTok ni ko loko moya ka TikTok mfika mi ku khalanga Pet Mathebula mi ta kuma ni mbale na suti ya mina mi kota ku swi vona ku loko ni ri ku tirheni ni va ni ri ku tirheni hi swa mampela ni va ni thewukele hi swa mampela na diary leyi ni yi tirhisaka leyiwa ni nga nyikiwa hi va Mpumalanga Provincial Legislature va nyike a hi ri elikwatini loko va nyika diary leyi va ku khalanga ya le diary ta tirha yo Kensel Speaker xa huvo yo endla milawu ya Mpumalanga lava nga niketa diary leyi vanhu va ku hayi yi ta yi tirhisa i mani Christine Masilela a hi yeleni ka ndzawulo ya magondo ya mitirho ya vaaki magondo na switirhisiwa a Limpopo kuna tatana Emmanuel Mongwe va vulavula va lava ku ta hi byela kahle timhaka ta magondo ti fambisa ku yini kambe a vo ta nje swi sukela la Rishile Botpet na Afrika wa vulavula swi tikomba ku ri na mintlhontlho man leyi lavaku emisiwa swa mapatu la Limpopo ende va nga yi byeli hi Central yi ripoteli vona va fanele va tirhisana na yona so concern ya mina i patu leri ra D3810 ra Khakhala to Hlomela leri swi tikomba ku nga ku ntirho wa kona wu le koxometeni hi ku ya hi mukontraktara loyi a nga thoriwa swi tikomba nga ha ri na mali patu i yo ri tlovatlova hi kombela ku kuma xiviko xo twala ku kahle ku endleka yini way forward i yini hi ku hi ku ya hi xiviko lowa mukontraktara nga ha ri na mali ende swi tikombi nga ku i le ku tsandzekeni kahle le ku tsandzekeni ku ntirho wu le ku heleni se hi kombela ku va nghenelela hi kota ku tiva hi ri vaaki ku hi endlisa ku yini ku ya mahlweni na mhaka leyiwa inkomo se hi swo swi nga endla ku hi va rhamba a hi va twineni ku va angula va ku yini Mongwe nhleka xikani khalanga na le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula Kensel swinene Mongwe loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi ta hi byela veri leswi lava hofisi ya MEC Ernest Rachwini se hayi loko swi ri ka n'wehe swi le mavokweni lamanene hi byeleni ku endleka yini i ntiyiso khalanga timhaka ta magondzo la province ti lava hina hambileswi hi tirhisanaku na lava Central mara loko ri na ti-problem la province ya hina a hi fanekelangi hi ku hina tanihi va ndzawulo ya swa magondzo hi ku no hi ta swi lava va Central hi ntiyiso vanhu loko va ri la province ya hina va fanekele va nyikiwa vukorhokeri hi hina tanihi provincial government kumbe department leyi nga le ka province ya le Limpopo
so mhaka ya patu ra le kusuka Hlomela ku ya ka Khakhala kumbe kusuka Khakhala ku ya ka Hlomela I patu ri khale na khale a ri karhata because mi ta tsundzuka ku ri patu leri ri ta sunguriwa ku va ri akiwa ku ve na ti-protest to tala laha vaakatiko a va kombisa ku vilela futhi va vona swi nga tsakisi so hi va hi tsaka ngopfu loko hi vona patu leri ri sunguriwile ku va ri akiwa se hi tlhe hi hlamalana namuntlha loko se hi vona swa ku patu leri ri yimile mara lexi hi nga xi endla hina tanihi ndzawulo hi vulavurisile na vo va SANRAL hi ku hi tirhisana na vona mi ta tsundzuka ku ri loko va ri la provinsini na vona va na tihofisi ta vona leti ti nga la provinsini ya hina laha ku nga na regional manager loyi a nga responsible ku va a langutana na mapatu yalawa ya nga le hansi ka vona lava SANRAL so eka nkarhi wa sweswi hi vulavurisana na vona hi va hlamusela hi timhaka ta swiphiqo leswi hi nga swi kuma kusuka eka vaakatiko va le ndhawini liya patu leri nga kona na vona va kombisa swa ku va karhi va langutana na yona mi ta tsundzuka swa ku leri a hi rona patu ntsena ri nga na swiphiqo mi ta tsundzuka ku ri na mhaka ya bridge leri ra le ka Dzumeri hi yin'wana na yo a yi ri mhaka leyi a va fanekele ku va va yi langutisa because na ro hi rin'wana i bridge leri akiwaka hi vo va na mitwa mongo na mitwa mi nga se suka kwalana hi nga se ya kwalana a hi sunguleni hi tsalele ka Khakhala loko mi vulavula na vona va ka SANRAL va ri xiphiqo yini na ko va endla yini hi xona leswi hi nga vulavurisana na voho endzhaku ka ku va hi kume report yeleyo va hlamusele leswaku va yi tiva vo mhaka leyi na ku va le ku lunghisaneni na yoho ende va tlhela va hi nyiketa na nkarhi wa ku va ta va swi lunghisile ku nga za ku hela nkarhi wo karhi kumbe very soon leswi vo va nga hi hlamusela swo ku ri va ta va ri lunghisile mara vo leswi loko hina hi vutisana na vo va hi hlamuserile leswaku va swi tiva swa ku no patu leriya ri na swiphiqo ende swiphiqo swi suka kwala ka mucontractor na timhaka tin'wana leti fambelanaka na swa ti-SMMEs na swin'wana leswi nga kona le ka project timhaka tin'wana leti ti fambelanaka na mucontractor ti vula yini ti vula ku yini ku mucontractor i charge mali ya le hansi ku tlula leyi patu lavaka yona hi yo mhaka ka tsandzeka ku heta kahle veri xiphiqo i yini hi ku swi fanele swi tiveka swi leswi mongo xiphiqo lexi hina a hi yeki xoho i xa ku va patu ri nga heti and ngopfungopfu a ni ri ku na letin'wana timhaka Khalanga mi kuma ku ri ti va ti ri technical leti voho vinyi va ti tivaka kumbe leti swi nga ta ka hi nga vulavuri hi nga buri hi swona laha moyeni mara leswi ni nga vulaka swona i ku hi ya pfumelana ku ri mucontractor mhaka ya yehe ku za vaakatiko futhi va tlhela va complain na yo i non-performance ya yehe kumbe low performance na ku va ku ri na timhaka ta ku affecta ti-SMMEs ni vulavula hi van'wamabindzu lava nga le na vatirhi van'wana lava nga le hi ku a ni ri a swi koteki ku regional manager loyi mi n'wi tisa hi vulavula hi twa yena hi ta kombelana na vo lava SANRAL kumbe va ta vulavurisana na n'we hi ku hina lexi hi endlaka swona i ku loko hi kuma xiphiqo kusuka ka n'we kumbe ka un'wana na un'wana wa maakatiko hi fanekele ku ya hi ya vulavurisana na vo ku ri hi kombela mi hatla mi hi pfuna hi timhaka ta pato ro karhi leri ri fambelanaka na kumbe leri affectaka n'we hi ku fana na sweswiwani mi tirhise phrase hi Xitsonga veri i xivulwa hava xa ku very soon loko ku ri na munhu loyi a nga ka Gawula sweswi a nga ka Khakhala a nga le ka Hlomela ka Mahlati a nga swi twisisi ku loko mu very soon i yini hi ku na nkarhi lowu a ri vekeriwe wo wu hundzile lowu ri fanele ri hele hi wona patu leri wu hundzile hi swoho sweswo se loko ka hava na very soon i rini voni so Khalanga hi swin'wana swa leswi hi nga vulavurisana na voho hi swoku patu leriya mi ta tsundzuka ku ri sweswi ri hundzeriwe hi nkarhi wa roho time frame ya roho ku nga va ku endleka yini va ringeta ku hi hlamusela ku ri na voho va na swiphiqo leswi va nga na swoho eka ndzawulo ya voho ya SANRAL leswi va nga le ku lunghisaneni na swoho laha hi nga lavi ku nghenelela ngopfu mara lexi hina a xi hi vilerisi i ku sweswi vaakatiko loko va ri ku rileni swi fika ka hina tanihi ndzawulo ya magondzo ya province hi ringeta ku kombisana na vo ku hi kombela ku ri mi hatlisisa mi resolve timhaka letiya because loko vaakatiko sweswi va ta sungula ku va va protesta kumbe va ri ku kumbe va kombisa ku vilela hi hina lava hi fanekele ku va hi teka vutihlamuleri bya vona so hi kombela ku va mi hatla mi lunghisa timhaka ta pato because hina laha swi
swi affecta ku hina kumbe laha swi khumba ku hina hi hatla hi tsutsuma hi ya lunghisana na so hi kombela ku ri na n'we mi endla tani hi loko mi ri ka province ya hina. Swilo swimbirhi la ani n'we vinyi va mapatu la Limpopo se swi vula ku loko va SANRAL va ta ndla project swi vula ku na va mi nkatsa hi ndlela yin'wana kumbe yin'wana ani Steven no swi hleketelela mi ta ni kaneta mi thole munhu wo ka nga swi koti kumbe mi thole munhu wo ka nga ri ku na mali kumbe eka timhaka ta ku thola eKhalanga timhaka ta ku thola vo va SANRAL timhakeni ta ku va na mafambiselo ya timhaka ta project as long as patu ra vona ra kumbe ku ri patu leri nga gazetiwa ri va ri ra SANRAL matholelo ya contractor na ku va mafambiselo ya project swi va swi ri hansi ka vona leswi hina hi vulavurisanaku na vona ngopfungopfu hi laha swi khumba ku ti-stakeholders laha ku nga na vaakatiko na van'wana lava va ku va ri ti-stakeholders. Hi nawu wa kona wu ri loko ku ze patu ri nyikiwa mukontraktara ni tivi laman'wana ni tiva lama mi va nyikaku n'wina mi ri na MEC Ernest Rachwin loko mi va nyika mi ri hayi patu leri ra wena mukontraktara hi ku nyika nkarhi wo tani ivi ma tirhiwa swi hela a ndzi tshama ni mi vitana la hi ku patu ronge leri a ri tirhiwa hi n'wina a ri helanga a hi swi tshama hi hlangana na swona sweswo hi mi bela mavoko ka swona kambe sweswiwani namuntlha sweswi ni nga tshama la ku na vanhu ve le ku feni hi swimbirhi xo sungula patu leri a ri fambeki hi ku fambeka kunene a hi ku n'wina a ma ha ri khomi hi ku a ni n'wina mi tiva ku mi nyike ku na SANRAL yi nge le ku tirheni laya ti-alternative ti-bypass na hinkwaswo leswiya swi tirhiwa hi mukontraktara a nge le ku ndleni vanhu ve le ku feni hi ritshuri vanhu ve le ku feni hi tibamba se a ni lava ku tiva ku tanihi ndzawulo sweswi namuntlha hi vulavulaka ku ri ra vumbirhi mi ya va pfuna njhani vanhu lava va ka Khakhala va nge le ku feni na le ka Hlomela na le ka futhi ngopfungopfu ka Khakhala ka Gawula ka Mahlati i ritshuri ntsene a ri fambeki mapatu lamaya mi ya va pfuna njhani namuntlha sweswiwani ku ri ra vumbirhi. Khalanga sweswi tanihi loko mi hlamuserile ku ri vaakatiko va le ka ndhawu liya va na swiphiqo hi ringete ku vulavurisana na vona mara lexi hi nga xi endlaku na hina i ku va hi twa ku ri na vo va tiyimisele ku va heta rini hi ku tanihi loko patu leri a khale ri yimeriwile and swi endla ku ri nga ku na hina tanihi province hi va hi nga endli ntirho wa hina so hi kombele report kusuka ka vona so lexi a hi fanekele sweswi hi va hi vuye na xo i report leyi hi nga si kuza hi kuma kusuka eka vatirhikulori va hina va SANRAL ku va hi hlamusela ku ri na patu leri sweswi ku ri ta kwini ri suka kwini ku endleka yini problem xiphiqo xa ko i yini lexikulu lexi endla ku ri va tsandzeka ku hetisa patu leri na ku mukontractor loyi sweswi a tsandzekaka ku heta patu leriya i yini xiboho lexi va nga xi teka eka ku va a endle leswi swi nga fanelangiki hi leswi swin'wana hi lava ku swi tiva tanihi ndzawulo ya magondzo laha province ya Limpopo because ma swi vona na sweswi mi vitame ku va ni ta hlamulela timhaka ta vanhu van'wana mara nakona ni nge tlhela ni fike ni nge ali hi mhaka ku ri responsibility ya hina i ya ku magondzo ya la Limpopo loko vaakatiko va ri la hi wona hi faneke ku va hi hlamula and na vo lava va SANRAL va tirhisana na hina hi tirha na vona a ni nge lavi ku ri ni ku no sweswi hi mhaka ku ri voho a va kona kumbe njhani na vona hi tirhisana na vona lexi nga kona ni tshembisa ku vaakatiko hi ku hi ta ringeta ku vulavurisana na vona hi tlhela hi va phusha na ku patu leriya ri fanekele ri hela tanihiloko ri tshembisiwile because patu leriya ni na ku tshemba ku ri hinkwenu ka hina ya swi tiva and ri ze i patu leri ri nga ze ri hi vangela swiphiqo swo tala na ku vaakatiko va ndhawu liya va ze va tereka nkarhi wa ku leha va karhi va lavana na ro patu leriya na holobye va yili kwalaya loko ni nga hoxisi a ka ha ri holobye Chikunga va yili aka tindhawu letiya va vulavula na vaaki va ku ra sungula namuntlha na swi bya ri heli patu ra kona se mina n'we a hi vekeni minkarhi n'wina mi ri mi rindzele xiviko lexi ni tshembaka loko me lexi ni nga mi tshembisaka swona i ku before n'hweti leyi hela ni vulavula hi n'hweti leyi ya August xiviko xa report ya ku ta va ku endleka yini hi patu leri ni ta va ni xi khomile mara xiviko ni xi twili lexi humaka ka vona
lexi humaka ka voho xa ku ringeta ku hlamusela swa ku swiphiqo leswi nga ko i yini hi ku hina sweswi tanihi hi vatirhikulori na voho hi vulavurisana na voho hi kombela mi hi pfuna hi timhaka ta patu leriya because mi ta tsundzuka ku ri loko patu ri ri ra Sanral kumbe patu ri ra hina a hi pfumeleriwangi hina tanihi province ku va ya ku no hi ya ku tirheni ka patu leriya ku na milawu yo karhi leyi hi pfumelelaka swa ku yi nga hi pfumeleleki swa ku hi fanekele ya tirha ka ndhawu yo karhi ku fana na loko ku ri ka masipala loko masipala patu ri na masipala kumbe ri ra hina tanihi province va masipala hambi va ri na swiphiqo hi roho hina a va na ya ku va tirha ka roho patu leriya so swi fana na hina sweswi patu leriya ri nga ra mfumo wa le xikarhi in the form of Sanral a hi nawo matimba ya ku va hi ya ku pfuneta ku va patu leriya ri hela mara lexi hi nga xi endla i ku vulavurisana na voho tanihi hina hi nga the immediate respondent eka mhaka ya service delivery in the province. kambe veri Sanral yi na regional manager a Limpopo hi swo sweswo ntirho wa vona yini hi ku kuna n'wini hi wo wa ku va va langutana na timhaka ta mapato laha provinsini mhaka a ni ri mi ta tsundzuka ku ri ku na mapato ya ku tala lawa ya nga laha hansi ka Sanral pato ra R71 R81 na man'wani lawa ni nga ta ka ni nga mahlayi vo R40 mapato lawa ya nga le hansi ka voho lava va Sanral so leswi ni ringeta ku swi hlamusela Khalanga i ku a hi nge ku sweswi hi mhaka ku ri ku na swiphiqo swa pato ende vaakatiko va kombisa ku vilela eka MEC Rathweni hi mhaka ku va swi tiva swa ku kumbexana va kota ku va hatlisa va attenda eka ti-issues leti ti va ku ti ri koho a hi nge ku no hina leswi a hi swi ngheni hi mfumo wun'we ntiyiso vanhu va tiva hi ri mfumo lexi xi nga kona hi ta ringeta ku va hi pfunana na voho tanihiloko hi ri mfumo lexi xi nga koho i ku za ni mi vutisa ku regional manager yi tirha yini i mhaka ya ku a ku nga fanelangi ku rhangena a ta ka n'wina a ku hi mongo hi kombela mi ya ka va Munghana Lonene hi mhaka ya ku va ka Munghana Lonene hi vo va xitichi lexi xi nga koho ka patu leriwani hi ta kota ku va byela ku xiphiqo i yini kambe hi le ku tirhaneni na swona a ku nga fanelangi va vona va rhangaka ku na timhaka ta R81 ku na ndhawu laha yi nga fa vanhu va nge le ku rileni swi vulavuriwe ko tala mani swi teka ku munhu loyi i le joni leriya ra ku a nga swi voni swilo leswi loko a ri koho la Limpopo i tsandzeka hi yini ku vona swilo leswi nge le ku endlekeni la Limpopo hi leswi hi ringeta ku hlamusela Khalanga ku ri no ka ni nga tivi matirhelo ya vo eka timhaka ta ku va burisana na van'wamahungu kumbe ku va vulavurisana na hina hi ku ya hi ku va hi ta vulavula na vo hi ta vulavurisana na n'wina mara lexi hina hi xi tivaka i ku mapato ya lawa ya nga hansi ka Sanral ku na ti-regional managers eka ti-province hinkwato leti ti nga na ti-responsibility ya ku va ti langutana na mapato ya lawa ku ri one ku ri pato ri fanele ri maintainiwa two na lawa ya fanekele ku va ya upgradeiwa na lawa ya fanekele ku va mabridge ya akiwa na swin'wana na swin'wana hayi ku ri voho hi ta ku swo swinyala laha ni nga ko a ni nge pfumeli ni ku ni tshama la ni ku va le ku tsandzekeni hi ku ya ko man'wani mapato lava karhi va nga le ku ya lunghiseni ku fana na bridge ra le R40 va karhi va sungurile ku va karhi va ri lunghisa leri ra kusuka Phalaborwa u ya Hoedspruit na pato le na pato na yi man teka tlhokomaka ta mahungu hi ta vuya hi hetisa mahungu yi man teka tlhokomaka ta mahungu hi ta vuya hi hetisa a hi tweni mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta emiseko ni hlekana mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo Khalanga mingiseri nhlekane tinhlokomaka ta mahungu ya awara ya 2 khomixini ya madlanga yi twile leswaku khampani ya Khani Links yi komberile mpfuno musirheleri wa vaaki u endle xibumabumelo swi fambisana xiyenge xo pfuna machudeni hi timali vandla ra EFF ri lava leswaku masipala wa Vhembe wu va na ntshamo wo tshinya mahungu hi xitalo hi awara ya 2 mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi sweswo mingisero Munghana Lonene FM khesi libonge n'wam'wanati Maluleke na nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara ya 2 a hi tlheleni ka mulavuleri wa ndzawulo ya mitirho ya vaaki Magondo na switirhisiwa Limpopo ku nga tatana Emmanuel Mongwe i ntiyiso ku va tatana Mongwe vo va xitlhavelo swi kambe
na ku va va ri xitlhavelo swi ta vula ku lava va tirhaka a va ta fanele va tirha ku tatana Mongo loko va ta vulavula lava va ta vulavula vanhu va kha va tikomba ku tirha na swi tiva ku hi nge swi koti ku vula ku Sanral yi ndla swa kahle lana sweswo hi nge vuli hina hi ta vula ku Sanral yi tsandzeka lana tatana Mongwe ni khensile swinene mi ni khomerini riqingho rolero ni khomeleni Mongwe na swi tiva ku swilo leswi le kule ngopfu na n'wina kambe tanihi ndzawulo hi mi vekela ntshikelelo lowu mi ta kota ku ya mi ya ntshikelelo lava va khumbekaka na vo va kota ku tirha ku nga vi ku va ku na regional manager vaaki va ri ku hluphekeni masiku lama hinkwawo hi nga swi tivi ku lexi tsandzisaka ku vaaki lava va tshamiseka i yini a mi kha mi vulavula hi bulo ra ka Dzumeri ni nde ko vhiki leri nga hundza ri tikomba ri ri kusuhi swinene no hela ri fika kwihi hi leswi a na ha ringeta ku hlamusela Khalanga ku ri hi swin'wana swa swiphiqo leswi a hi hlangana hi swona mi ta tsundzuka ku ri ni teko tala kwala hi karhi hi vulavurisana hi roho hi rin'wana na roho leri nga le hansi ka vo va Sanral hi va hi burisana na vo va Sanral ku ri hi kombela ku va mi lunghisa timhaka ta bridge ra le ka Dzumeri and na ro ka patu leri ra le kusuka ka Khakhala ku ya ka Hlomela a hi nge tsandzeki na koho hi ta vulavurisana na voho ku fikela patu leri a ri ze ri heta hi ku vaakatiko va province ya hina va tiva leswaku department ya hina ya public works roads and infrastructure in Limpopo yo yi nga responsible for mapato lawa ya nga la provincini swaku ku na pato rini na rini a hi swin'wana vaakatiko va hina a va swi tivi swesweleswo hina hi fanekele ku va hi teka responsibility tanihi ndzawulo ku va hi vulavurisana na vatirhikulori va hina va nga va Sanral tanihiloko hi swi kotile ku vulavurisana na vona ku va va lunghisa bridge ra le Dzumeri mi ta tsundzuka ku ri na ro mhaka ya bridge ra le ka Dzumeri yi teke nkarhinyana wo leha na yo ri nga fambi MEC va za va endzela ka ndhawu liya va va langutisana na rona sweswi timhaka ta patu ra R71 mi ta tsundzuka ku ri endzhaku ka timpfula leti a ti ri koho ku ve ku va na ku onhaka ka patu ra R71 na koho MEC va burisana na voho va Sanral ku ri va hatla va ri attenda tanihiloko ri ri patu leri ri tirhaka ngopfu na mhaka ya bridge leri hi vulavulaka hi rona le R40 ra kusuka a Phalavura u ya Hoedspruit na ro sweswi loko ni vulavula so Khalanga i bridge leri na ro va nga le ku lunghiseni voho vatirhikulori va hina lava Sanral hikuva MEC va vulavurisana na voho ku va hatla va ya langutisa na man'wani mapato lawa ya nga koho mi ta tsundzuka ku ri pato leri sukaka a Polokwane ri ya a Bochum na ro i pato leri ri nga le hansi ka vo lava Sanral a ri nga fambeki pato relero na vo ku vulavurisana na vo R81 liya mi ta tsundzuka ku ri masungulweni le loko hundza la ka Sekgopo la a ku nga fambeki na koho a ku ri na ti-accident to tala endzhaku ku va ku vulavurisana na voho va Sanral namuntlha ri pfulekile patu leriya se hi leswi hi teka responsibility tanihi provincial government ku va hi ta vulavurisana na vo vatirhikulori va hina ku va kota ku va lunghisa patu leriya hi ku loko vaakatiko va vona patu ri nga fambeki va ta ka ndzawulo ya hina va ku hi kombela ku pfuniwa hi patu leri a hi hetseleni Mongo ni lava ku hi hetsela mina ni ri xikongomelo xa nongonoko lowu Mongo yima ni mi tsundzuxa ku mina ni laha ni famba la Mongo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava va ri pfumalaka rito leriwani hi lava ni la ku mi nyika vanhu lava ri pfumalaka rito leri i vanhu lava va nga na mathekisi ya suka ka Hlomela ya Giyani mahinda hi le ka va Mahlati va Ndindani va Mahlati va Gawula va Khakhala i vanhu lava ni vulavulela ku vona sweswi namuntlha vanhu lava ni vulavulela ku vona namuntlha hi lava va tshama kwala tlhelo ka mapatu lama ri nge le ku tirhiweni va nge le ku dlayisiweni ritshuri a va hanyi kahle vutomi bya vona byi cincini hi mhaka ku van'wani va le ti-bypass ti ta kusuhi na majarata ya vanhu tilori letiya ti fambaka ti kha ti chela mati ku nga vi na ritshuri a ti le ku tirheni hi mhaka ku kontraka liya kahlekahle yi le ku tsandzekeni hi voni vi nge le ku vulavuleleni voho se xivutiso xa mina namuntlha hi lexi ni nge ka n'wina tatana Mongo tanihi ndzawulo ku nga n'wina mi byarhaka vutihlamuleri bya magondzo ya le Limpopo vanhu va lava ni nga vulavula hi voho namuntlha sweswi ku nga ra vumbirhi mi ya va pfuna njhani Khalanga tanihiloko ni hlamuserile ku ri mina tshembisa swa ku loko before n'hweti leyi yi hela hi ta va hi kume report kusuka eka vatirhikulori va hina ku
xiphiqo xa patu leri i yini na ku voho va tiyimisele ku heta patu leri rini. Loko ni vuya kwalani Khalanga loko mi ni vitile ni ta vuya ni ta hlamusela ni ta mi nyika nhlamulo leyi yin'we mi ni rhumaka yo sweswi ya ku vaakatiko hinkwavo na vachayeri va mimovha na vachayeri va titaxi na lava tshamaka kusuhi na patu leriya leri va vangelaka ritshuri va lava ku tiva swa ku na ku ta endleka ku faneke ku endleka yini hi mhaka ya patu ra vona. Se mehe tanihi se mi vula ku yini? Mi vula ku khulela na ritshuri swi ta rindzela n'hweti? Leswi hina hi nga na swona tanihi department mi nga tsundzuka Khalanga ku ri hi na program ya hina ya dikherekhere laha hi vona ku ri swa koteka ku ri hi pfunana na vona, hi ta ringeta ku va hi pfunana na vona tanihi ndzawulo ku va patu ra vona ri kota ku va ri lunghisiwa kumbe ri kota ku va ku fambisa. Mara lexi ni lava ku tshembisa swona ku ri mundzuku ni nga fiki la ka n'we Khalanga ni komita swilo leswi nga fanelangiki. Ni ringeta ku va ni vuyela kwala ka ku mhaka ya ku ni fanekele hi kuma report kusuka eka vatirhikulori va hina va nga va Sandra ku ri patu leri ku endleka yini hi roho, ku humelela yini hi roho, tanihiloko hi komberile na sweswi hi rindze report leyi. Loko a ni lo kuma report before ni ta ka n'we Khalanga a ni ta ku fika ni hlamusela swa ku hawa sweswi va ri lexi na lexi mara mina a rindze report ku huma ka vona. Mara lexi ni nga xi tshembisaka ku hi vulavurisana na vona ene na koho hi va hlamuserile ku ri patu leri se ri hi nyika problem ene ri nyika na vaakatiko va hina problem. Hayi ni mi twile mongo hi ku mina na mina ripotele ni yimele hi mahlongati ku fika sweswi ni pfumeleleni ku regional manager na Sanral ve le Limpopo ve le ku tsandzekeni ku kondza loko hi ta kuma xiviko xa ku kahle swiphiqo yini. Ku fika sweswi va tsandzeka a ve le ku ndeni ntirho lowu a wu ta fana wu eneta vaaki ngopfungopfu loko ku ze ku huma kontraka swi herile phela. It's all system go mi thorile ka tirhiwa. Ni chava ku vulavulela ka ngopfungopfu ka swesweleswo Khalanga na chava ku ri ni ku no va le ku tsandzekeni i vatirhikulori va hina. Oh okay yimani ku mi le ku tsandzekeni ke na me loko no va na swiphiqo swin'wana leswi swi lava ku ri ni pfuna hi vona ni nga tsandzeka ku pfuna hi vona. Mara lexi ni nga xi vulaka i ku tanihiloko va ri vatirhikulori va hina mfumo ku nga mfumo wun'we hi ta ringeta ku vulavurisana na vona ku va va hatlisa ku lunghisa mhaka liya tanihiloko ni hlamuserile hi ku swi affecta hina laha provinsini na vaakatiko va hina va la provinsini lava mfumo lowu ku nga vona va nga wu veka. Mina leswi xi tlhelaka xi ni karhata i ku swi khumba ndzawulo leyi hi mpfhuka mi nghena ya tikomba ku yi endla yini. Se yo fika se yi tikuma yi nga ha tikomi ku yi endla yini hi mhaka ya vanhu lava va nga meriti yini i ti-external structures. Se yi kandziyeleni mhaka yaleyo ku mi kota ku va phela ka malembe lama ni nga tirha ka nongonoko lowu mongo i ro sungula ni twa ku province yi endla ku antswa ku tlula national. Malembe laman'wana vana va tshama kha va rila hayi kahle mapatu lama swantswa ma ya ka Sanral. Mara sweswi na swi vona ku swantswa ma ya fanele ma ya aka province ngopfungopfu loko ku ri Limpopo hi ku swa tikomba ku ndeka yini loko province yi sungula swilo yi sungula yi heta. So hi leswi swin'wana hi nga hi ta va hi karhi hi vonisana na vona vatirhikulori va hina Khalanga ku ri okay vatirhikulori va n'wina hi kombela mi hi pfuna hi kota ku va hi ringana hi matirhelo. Memetweni keseli swinene mangwe mi va byela MEC a va yi ka tindhawu toleto va ya vona ku endleka yini kumbexani Sanral a yi ta swi twisisa ku fane ku endleka yini. Ni na ku tshemba Khalanga ku ri mi ngo loko mi tshamile mi ta va vona nkarhi wun'wana mi ngo vona MEC va vhakerile ka tindhawu teteleto ngopfungopfu ndhawu leya le ka Hlomela hi ku i ndhawu leyi khale na vo va karhi va vulavula hi yo ku ri patu leri ra hi karhata ende vanhu vaakatiko va province ya hina va rila hi roho. So ni na ku tshemba ku ri ku nga ri khale na vo MEC va ta endzela eka ndhawu liya ya le ka patu leriya ku va vona ku ri na swiphiqo swi vangiwa hi yini. Nemetweni keseli swinene khensa mina Khalanga na vayingiseri va Afrika va vulavula. Tatana Emmanuel Mongwe va vulavulela MEC Ernest Rachel. Ni tshama ni swi vula kwala ni ku i khale ngo hi nga tshama hi hlangana na swiphiqo swa ku hala mapatu ya ka hina hala mapatu i khale hi mpfuka va nghena va lava va 7th administration a swi tikomba ku yiwa kwihi
se yita entity le R81 loko mi suka ma ku hindanyana patu le ma ku hindanyana hayi beri ku ayi le Jiabata loko mi kha mi kongoma a Brand Bonkisi mi kha mi ya aka Maphal aku fambeki vele ku rileni vanhu vele ku tsemeleliweni mathayela hi sweswi nga kola loko va ku Sanral yi ta teka vutihlamuleri a hi twa nga ri ku ta tisa ku antswa kambe nga tise hi yo yi tlhelerisela ku ndhaku kambe ni tshemba ku ni mi lwerile hala ka khakhala to hlomela ha swona Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka u hlayisa macheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A grade tiles ti sungula ka R79.99 hi square meter. Kwalano u na xivandla xa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cabs eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swi xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa Progress ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti 31 ta August. CTM, big savings, more style. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani Etsotso Mixero Mgana Lone FM makomandlela a hi mtweni Mixero mina timhaka leti mi nga na tona ku n'we mi ri yini na mbona va kha mata na timhaka tana na tona hi ta tipulela hi sale leti mina ta 16 ku va hi fika amakumu hi ndlela yale center teka riqingho rero ni pfumelele ni sungula ni kandiela Dumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni loko ni ku mitona ku ni vula mugoyiso swa ka mina leswaku ni tsandzeka ku twisisa ku okay loko u kombela risimu u rhumela voice note loko za u rhumela 3 ti kha ti vulavula hi risimu rin'we i vula ku hi teka yini swi vula yini i nkani wa jenje kumbe ku endleka a ni tivi ni twa nga ku voice note yin'we yi ringani mara loko ti za ti va 5 ti kha ti huma ka leswaku mina ti yin'wana na yin'wana ni rhumela yin'wana handle ka loko a ni ta ku kumbexana munhu i lo bayiza nkarhi wun'wana i rhumele yin'we yi nga fambi ne mara ti lehi ku hambana ku komba ku i lo kandziyisa munhu ni tona ku ni vula mo ku veve nenge wa Freddy Xibamu 2 to 3 musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM makombandlela ungayelelesi eka Afrika wa vulavula ni salete ni mina timbirhi sweswi swi nge heleli okay mara mhakankulu i ku n'wina mi lava mani andla yini ni lava va ka rural va vuyisa teretere ya mina eka kona materetere ya mina a ya vuyi munhu yaloye va ni hlanganisaka na yena a ni n'wi tiva a nga kona maphepheni ya mina Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula sweswo Mixero Mgana Lone ha ri ka yona a vo ka va nga se hlamula va rural ha ri ka yona leyi ya ku lava ku ta tiva ku endleke yini hi timhaka leti ta bala va xifaki hi twa ku xiphiqo i yini hi ku mukhalabye va rila la va ri mi nga ni katsi mi ni katsa na munhu wo ka a nga ri yena a ni n'wi tivi munhu yaloye mina ni nyike ni teretere ra mina se hi ta hi le ka yona yaleyo kambe hambiswiritano a hi amukeleni Mixero loyi ni hlekani aye mkhanselara va le Bushbuck region aye a nga ta cheka hi a lavi ku ta nghena ni vutisa miyeni wa n'wina man because hi patu lero suka aka N'wamankena ri tsemakanya a ka Khane na le ka Maxavele ri ya khoma le ka Nhlaneni hi vito ra rona na ku no rivala ku ri i Dman mara ni tsundzuka ku ri D sana ta cheka ku ri kahle ti-D letiwa ti under district or ti le ka province na because swi ti kombi nga ri loko hi ya hala ka district ve ri ra vona masipala ra vona province hi jika yi ku ra vona a na ha swisisi ku ri
hi wihi la a nga in charge ku nga va ku ri na swin'wana mi nga ri ku kuveleni ku ri ntiyiso kambe ti-D road i ta province ti-D road ta province yo mhaka na leri hi vulavulaka hi rona ra D yini ra ka khakhala leri a kha hi vulavula ro sweswi ri a ri ra province se kambe hikokwalaho ka ku va vaaki va kha va kombise ku vilela mfumo wa le xikarhi wu ku wu ta va pfuna va province ivi wu ri teka wu ri hoxa ka SANRAL. Okay, because a no ku kumbexani ti-R hi tona ti nga ta province and then ti-D i ta district ti-N i ta national. Hayi loko yi ze yi R ti totala ti-R ti va ti ri ta national na ti-N ti-R ti-R40 na ti-R81 na ti-R71 na ti-R101 na ti-R102 sweswo ti tala ku va ti kha ti tirhiwa hi SANRAL ti-project toleto. Okay, kambe yaleyo ya patu rero mani swi tivi ku ri ta lunga loko swi te yini hi ku a na ha ri mafundhali na ka Munghana Lonene ku ri na OB kwala a ka Khani kwalano a stadium xexo xa kwala a tlhelo ke le Vahlave kwala loko premier hi nkarhi wa koho a ku ri premier mathavatha va tshembisa ku ri ta va xikontiri patu rero namuntlha na sweswi loko hi landzeleli na vaaki va terekile kwa ndhawu yaleyo va pfala mapatu va ndhawu hinkwaswo na sweswi inkombo takesa 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM komandla ni nga siya ka mingiseri la landzelaka i mani ni sungula ni hunda ela. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Ku yiviwa ka gezi na ku onhaka ka network a swo onha tintambu ta gezi ntsena kambe swi siya miganga yi ri hava gezi. Va ka Eskom va tiyimiserile ku ya emahlweni na ku tisa network yo tshembeka na gezi leri nga tirhisekaka kahle ku ya emahlweni. Ti-smart meters ti hunguta ku lahlekeriwa hi gezi ti tlhela ti antswisa network no lwa no tikeriwa ka gezi na load reduction. Pfumela ku ina eka ti-smart meters u pfuneta ku endla leswaku ku va na gezi ro tshembeka no hlayiseka loko ri tirhisiwa. Eskom, redefining for a better future. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Mingiseri loyi Nhlekani. Halanga. Papa. Ukani. Hi vatomi n'wina ke. Nibo. I can. Khalanga. Loko a nga tswariwangi Nhlanhla Mukhwanani no hlamala ku i phorisa ra njhani leri rota ri ta boxa ma vona loko mo teka xipotana xa swoswo leswo nandziha mi veka milengeni mi dya mitsona van'wana kumbe xani swo swi nga endla ku a fafada mara se na suka a nga fafadangi hikokwalaho ka yini commission leyi ya madlanga yi fanele yi hetikhale loko ku a ojamuka misa loyi ene a ni nga vuli ku a vulavula ntiyiso mara swi tswari commission leyi mo ni vula ku why ni vula leswi xi lexi venge i purasi loko i khe i fambi ya kaya kumbe i ya ka ti-province tin'wanyana kuma ti-gate ta to leha ni vulavula hi vumbhoni bya namuntlha laha va buxaku leswi a swi mi tsema xana loko mi vulavula na mixefu ku ri a swi humelela purasini khalanga ku humelela no soso la ndzeni sorry ku vulavula ku vulavula ku humelela swilo swo chavisa ndzeni ka makhumbi waya ne ene hi swin'wana swa swona mara loko swi ndlisakisa sweswo ke hi khalanga hi hlayisekile la tikweni leri hi ku loko vo kwalaho ka purasi rero a ku trainiwa swibaha mi nga rivali a yi se huma report hi leswaku xi xin'wana na xin'wanyana la kaya i report yini i fonela khalanga na yena kutana na vumbhoni loko se swi bihile manjheni ko hey no fara ha swi vona ni tshame ni vulavula hi failed state loko na swi fambela ku kona ka vula report ya ha and a yi nga vuli leswi nga va kutwa swona a ni kanakani ku vula ku loko xiyimo xa maphorisa hehlo leswiya va kha va vutisa swivutiso va ti lumaluma swi katsana na va swiyenge swa mabindzu hinkwavo va lava va nga vutisiwi swi ni byela kahle ku loko se
ti lahla masema kwele henhla a xiphoriseni lomu kun'wanyana mbuyangwani a nga constable a Sasalemani yena ke yona yisha hikokwalaho mi kuma ku vana va vanhu va heli na matimba loko o mi chacha mina ni kota ku no ti vulavulela xilungu no tseketsela a ta kwalaha ka xikundza ku i lata ni khoma ni nga n'wi byela mamina mo tala ngopfu a za kumbexani aida loko a ni gimbetela vhini na nga swi tivi i ta tlela byi phahana ni hetelela loko ho pfumela leswaku tiko leri a na ntirho hileswaku nongonoko wa Afrika na wu rhandza mara se ni ya ni khi ni wu venga hi mhaka yini loko ni wu pfulela mbilu ya mina ya vava i mhaka ntsena i pfulela TV mbilu ya mina ya vava i timhaka ntsena a ni vuli vubihi i ntanga ya munhu kambe onge se byi tati xitshwatshwana leriya rono a ha tivi hi tenga ti hi tshika ti mongo loko a kha a vulavula ni tinhleka ni ku hey munhu wa vanhu nambara ya yena na mi loko no tana ta minavu a nga za yi buluka nsoko swi le ku onhakeni ngopfu laha tikweni leri impela hola ku confirm kambe swi onhaka hi ku yini hi ku tsandeka kumbe hi ku kala ku tinyiketela ku tirha kumbe hi ku lunga ka hina vaaki kalanga mi swi lava ngopfu ku vutisa loko no mi jikisela xo xivutiso xi nga mi karata ni nga hlamuli mina a ni miyani le ka xiyimo xo hlamula la mi no vutisa mo ni hlamula xo sungula ti lahla masema leriya ro vatirhi va mfumo hi le ka byandlani vo endla hi ku rhandza i nga ku loko munhu a nghena ntirhweni wa pulana ku ni ta yiva hi nkarhi muni loko swi ta hala ka timorali kumbexani ka vumunhu ka mbuyangwani loyi a nga tirhiki nchumu mi n'wi kuma munhu a kha a tsuvulela tintambu ta gezi hi loyi a nga tirhiki yaleyo kumbe ni xoko i va a kha a nga tirhi mara loko ku wa tirha se hi ku angarhela khalanga hi lahle vumunhu leriya rono hi ti onhela na leswi nga swa hina a ni ma vulangu na ma vutisa ni ku tiko leri a ri rhandza phela ku ri rhandza hi ku ri xinga se loko ku ve ti lahle masema hi ndlela yeleyo vumunhu byi humile vanhwini tshame ni vulavula leswi na hosi Nhlaniki Mkhalabye moya wa vona a wu etleli hi kurhula va kombisa sweswo va ku khalanga vumunhu byi va byi hume vanhwini se ni le ku ti vutiseni ku vumunhu lebyi byi nga va byi humesiwe hi yini hi ti rights moni kandiyela kwalaho hi ti rights hi ndlela leyi loko ku na nkulukumba un'wana wa hala nkonko a ku ri chomi ya Belate Hanyani magistrate wa ka hina a ku n'wana ntima swo la ku biwa ene marito lama ma bihi ngopfu lawa lero ku tifa nawu a hi ku bukutela mara onge swi nga fika kwalahaya ku i nga ku na se vanhu va la ku tovikeriwa mani leswaku se hi frustrated hi ku xikhongelo xa tsandza vanhu van'wanyana va ha swiki loko i ku Yesu Kreste kumbe yini se vumunhu lebyi hume hi ku ti-rights leti ti nga va ti ri kona hi ta tlhela hi vulavula khalanga ku a hi yeni hi nyika vehi mapfhumba mapfhumba mangani i mani a nga swi tiviki ku leswi swi bihile i vangani unless hi la ta vulavula ku hi vulavula hi vanhu lava va nga dyi ku va lalela tinhlokweni se vanhu maphorisa ti lahla masema van'wani va ri kerekini va endla vubihi byo tlula lebyi le handle hileswaku leswi mina se swa ni karhata lero yimani ni pfumela ku ni se swi ni tsanile ni to langutisa ni ku ntse mina n'wana wa ka xikundza ni se ni karhele karhanga ni karhele minkarhi lawa tiko leri ra wina a hi tweleni n'wana mingiseri hi loyi hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani a hi ndzawini papa ma tsundzuka eBushbuckridge loko i nga kambi 2024 kumbe 2025 loko Senzo Mchunu a ta pfula paving leya ya kusuka Zangoma matlhelo lama a mi tile mi ta mi ta haxa live loko a tile kusuka a ni nga tangi ani la ni nga ya kona a ni ri na Holobye Sihle Zikalala okay va ri Holobye wa mintirho ya vaaki va ri hala ka Amariveni a hi ri Mariveni ivi hi tlhe hi vilerisa hi ku pavement leyi yi lale ngopfu kambe yanani mahlweni n'wina mi lata Holobye Senzo Mchunu va fambelana na timhaka ta mati vo va milon'weni ngopfu kambe a va nga tirheli ka sweswo a va fambelana na timhaka ta mati loko se va suka matini va ya maphoriseni yanani mahlweni okay kusuka lani va nga ta hi konga ku kusukela kokwala high point va fambe ku phechawa pato ku fikela kokwalana a ku dzimiwe ko tende
kusuka kokwala ku ya le Tsitele i ti-potholes tin'wana I think ti na ma 4 years a volo pfala lana ntsena that's why ni kuma chance ya ku nghena ni vutisa Mr Mongwe kwalani ku va hi hlamula swa ku yini a ku lo phechiwa kokwala ku ya sweswi a nga ta yenkulu ku mazikalala na n'we mi nga suka ti-patch letiya swi kumeke swa swi namuleleka hinkwaswo a ku fambeki ni movha ko loko yi famba yo jikajika ma swi vona loko movha yi ye micatwini va movha yi famba so se hi leswi ku fambisiwaka swiso kwala ko ka patu leri ro famba tlhelo ka xiporo kusuka leli Tsitele hi rona ri ya nkonko a High Point kambe kusuka High Point joina leri ro le thava musi ri lunghisiwile leriya hala ku lunghisiwile hala ni vula koko swi na yo 4 years loko n'we mi ta that time a ku lo phecha laha ntsena kusuka ta kokwalana ku ya le Tsitele imicuva yin'wana ya matimba ma swi vona a ku fambeki ku celekile so a no la ku tiva kahle ku Mr Mongwe va hlamula swa ku yini kokwalana ma swi vona because i khale mati va phela lexi tin'wana xi tlhela ku xi hlupha hi ku a va swi koteki ku Mr Mongwe va nga fika ivi va hlamula sweswo hikuva Mr Mongwe i muvulavuleri wa ndyangu va swi fane ma sungula va vutisa call center ya kwalaya ku kasi mi le ku tirhiseni ku yini matlhelo lama na lama ma yi va makaka se swi nga na nkoka hi leswi ko fana sweswi nga ndiwa va ka khakhala va lo swi vulavula kwala moyeni walowo a va lo ta hi swivutiso va lo ta hi va swi vula kunene va ku he va ka yini hi pfuneni phela hina hi le ku hluphekeni hi leswi na leswiya then n'wina mi boheka ku tanihi vaaki mi yima hi milenge mi fona mi vula mi ku hi ku mina ni tiva ku se swilo swi tshamisekile ko tala i khale ngo ni nga swi twa vanhu va nghena va vilerisa hi timhaka ta mapatu a Limpopo ni metweni papa kambe hi ta yi tekela nhlokweni mhaka yaleyo i ku a ni ye mulati siku rin'wana a ni tange hi kona ni fambe hi le R71 a ni ta va ni swi vonini loko no nghena hikwalaho kambe ni mitweli boto ameni khesi okay khesi inkomo papa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ugimeta kwala a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa hi hlangana wona nakambe munduku kwala ka Munghana Lonene FM ni tshemba hi swi twile hi vulavurile so a mi karhalangi va ka hi no se karhe